Adishimama no numno abo apaho sima edu pepepe eha eye Coastal TV editors forum dwumadia eye edwada ene wukwada bia yetnase na yede bro no enenso emre aso midin ede afiba enumere metinam ama Omar bin Abdallah na menimia ASORBA KOFI ESSUMAN yatwetwe nkomo afa current issues trending issues na ekone na eko na so wehu ne ekoso wo manimu ne umpotam bebia wo bia bomodin na tweben wo TV set no na scan na nya wo digital channel no 514 obetimi so ahwe wo YouTube anaso say Facebook obetimi akommente na opese wo friends na onche wadwen na oni endi nkoma lines no ye be provide wo screens no so na onso wetimi afre na oni ye atwetwe enkomo enwumre mayefa aseda emma National Petroleum Authority say omaso yasin na enwumre yetimi asenase na ye di dwumade ye de ebro diesel gift and diesel gift shop omoso so aso yasin omone finger licking and fast food catering services omo onomaso yasin enwumre ye de dwumade ye de ebro ASORBA akaba when was I because ye sheshia anopane o ha ye da so anso ha nziwe de ye sheshia no question pa honam mu ye de domara kwa da chine da ba adinara da chine no de se yakwa na se ya bane hu do o bojiri da frusa na yes alhamdulillah eno ani hia enkwa ne hia o nkwa nso na wa de nyina ntina se ye na bibi chi o so na ye o se kokun hu a bomodi ansa no we kasa se na be ya obeyi sa adwen na frusa because enka de o nkwa bibia eni ho ese nkwa o da prison mpo na wo nkwa so wade ya in the door oh yes in the door oh yes eno nkwa ne hia ASORBA enwumre niema yekoso o man ni mu eno na ye ba beka ho asem ne yekoso o mpanyimfo nafa yenso ayewo anafo ha nso akwan ya yefa so ane omoye no ha ye ne eboa ye nyina no eno na ye ba beka ho asem ne yendikan enkasa fa election violence ya to abawo omewe mu ache since the beginning of the Fourth Republic yeto about general elections and by elections ne ade nyina utimu say election bro how to because of election we die ekoyie to the sense how ne amane bia ama nipa enwu obi empra ya ante eje ya te wetimi waka me bia ewo ebi nso wo ha ebe wi ase no na akwaye nisuo ene say ye prosecuting nkofo ne say police for ye chiche nkofo ne ade eya na ensem bebre na Honorable Mubarak Mohammed na Oma yati asese efiti 2020 ebeka 2024 nyina elections general elections and by elections nyina no nkofo a ahwe omonkwa ewo election ni mu no se yakika ni nyina abomu a obenya nipa 15 edunum na ahwe omonkwa because of elections yenkoto aba na yenche ya adwen na yenhu se yekọ benkum ana se yekọ nifa no nipa etimi afa ho ahwe omonkwa eye 15 omo a omaprepra eye 21 say election no ye to aba ni wie no na obi epra wo se yemfa no ko hospital emergency cases na de nyina wo ko mu nyina boma eno no obenya 39 na cases na oba benya sa asem no anopay na ewo daily graphic is unya paper ni be na sa wo hwem na read kosi ase a obehu nsem ne ewo mu ankasa na Coastal TV ye de yetna sese na editors forum nimre so a ye che ya adwen ewo nsem bi se sa ehu election violence ewo omanwe mu ASORBA say ofa daily graphic na say ohu sa adie ya print say ebo kesi say adie ne bo wadwe mu first ma cheba madase ehunde ereka ko benya no ka ebodan masero ye bodan masero mpempenda o man Ghana yedi kabem kabi yeduri da madi ode yesin chadi ta yesin chadi ne yesu oye ngwase da ma o man Ghana da mpempendo bebe yedu kabem kabi amembum me yedu da yenyim pefe da abato oye kokobeti abato onye headings abato onye boxing na kre mo hu yadere mo mutu kutuku abaye
15 times at go on me winner. Na say on them, that's what today, you do cocobeti, Dio, Mokwala. Na madam who kaka. The 19 kofa we. Ode is in tardy. Ode is in tardy. Na eje mgwase. And onya muntalabu background, onya nanke some pofial. The wo home paying for what's them. We be one work there. Abatu no sunsando e kwa obamunu nyimpa 19 no wa hwere wono kwa 2020 DBC 2024. Now abade no kafa the mensemi na ade be. The 2020 Zana NDC were opposition. Sir. So they thought that 2020 the violence we see now MPP amanyuku no wasada ukafa them what do you call them or phone number. Is it Valanda or vigilante? Madasi. Vigilante feel bama. The member of Sam George Ubana Sumibia. Honorable Sam George 2020 Ubana Sum. You know Ubana Sum Wobulana. It's only I wash a quande. Damansan mo pupi na wa menyim pempedo wudukudu but ele show be no kidness out the mother and on wana where the margin so what's wa yin create bibi no mbi hona no da where no e ba dintere where dam no kire ye kafa another bibi so aba madam kwafo abapachaw another ye prosecute won da where no ye jere yakado da where no wan ye nti yemfa wonkotu fiade ananya mo hontie bi dam so nti dam dan chede matempo yena wakafa ba o sande ansana ye boto ababiara eh mami obiare nyimpefe waga na ade abatu onyako abatu ya dwenkyere keke ka kire wa dwene de ami 7 December ma dwenkyere nye de NPP amanyeku na wo ben wa mbobo Ghana nti 2024 aba mako akoto no moto medetia NPP watch ma the man so munu no so oka nye da memeche nti why there oba nda yaboko nyimpa 19 wa hwere wonkwa 15 nyimpa 15 wa hwere wonkwa aba de nti oba nda na say abaso no so say eju say kwakoto abaso a your security personnel according to Interior Minister Mubarak na asam na okan no e che say efan bi police and military omo kwan ya omo fa so a omo ebia violence bi aba na police for me emegina mu empata ntokwa na ekwan omo fa so solve issues bi tisa no e ka ho bi na nipa 7 and ewu because of police and military intervention no na efan bi so NDC MPP me yonku sise me so sise ne na hey ne di ahwem enti e bi military any police no and e bi so se o manfo na nkasa sister ebe na ade no da military din ya ade bai wa ma ya trasere ye to abawi akofie ibi gyan ho abayede na wankuti na ye macho wankuti na celebrate feature party no where you there ka for ballot box another akaji sikanti boto abani bi egum enti no ato abani ya ewie na order di obare preparation na order down ho na chiginyo na ekọ round it create problem it create scene enti bo hwe bambo dwumanyin no so de drum boban enti masa wonku echi ebe oye yimpa obi nya feelings enti bo nda obaban de kwana odo use force nti force wo so be kire de wo so ebanyin sene anada wo so eho nti obobom no wakayen semi pia ma obende eti police na obo yan wo ban police no ro obre because nya so ya dina ma ballot paper la ballot box no so na mayen kwa won e chon mum na ye kwa won na ya kamade na ya to achen wa do lo obende so be anis mpempeda ga na yedu kabimem kabia Yes, 1992 up to date. Ntabofo na wo nimpo no supo wa wo ba. Nti na ye da hwa yeti. Ye bi si mo ba ne de. Ya to aba we nechiri ku. Nechi kutukubo ekuwie nyimpo wa. Ebe Ghana debi on some fatai. On some fatai. Na ni na no okọ politicians MPP na ndisefo. Now
yet here done before election 2024. You know what's 1 year registration. Why registration you put down transfer? When I work away transfer, keke. Kekosa, CCMA, Assembly Hall. What did the ship community no back Mokada hospital? More pami. Transfer kekeno transfer now. Oh, more commander near Gaffey Brim. Na about no bosun, the menu. Nti mpere aboto boso no na mo watwefo heman nti moko honam na ye transfer akotwefo heman oh na mo watwefo heman but aboto boso no mo Cape Coast nti bere ma be transfer the matter keke oyekun because MPP fo ususun there ne stronghold na owo twefo heman lo de nkire no ehode wa konka ho na mom no opponent na oyeno ko contest wo national no opponent ne colleague ne vote wo fom nti odo sese ono no daman odo ho ba Cape Coast North another odo ko Cape Coast South there won can transfer no ho okay nti transfer nti bu no wa so yin po 20 na odo ko one polling station da won can register wo ho na be no so wafo wa bus one na odo ho aba no wa boto aba because we me there nya original wodam constituency ko no odo constituency nana no oye perfect anu otwiri mutayana na obuwen nti mo wala wo base bi no wunya vote bi na wo supporter wo be supporter ama na had no otum no de that wo de win we were here NDC fu ye bi MPP fu ye bi MPP fu wo ye bi NDC fu wo ye bi wono political party fu bi enyo obi anyo wo kere dem adro wan ye bi Cape Coast ahi na ayi huni Cape Coast ahi na ayi huni NDC fu wo ye bi MPP fu wo ye bi yes ye ugbe de mutu abba ho ye nya ho edin be da member MC ya lotiri ya MC otiri ya no the pick up auto call ado twonkofo ono boku we si MPP na wo ba senkofo wo de ho bada ho register nti damono wi a na se odo abato a aba me letter area menyim nti be so da be da ho eho na ntokwa but the question is you miss young there so bandama na you be na ye kai me young there Ghana ye be Ghana ye tumpon kemem ke ya jatum na ye gitum da asemi so bi si young so tedama na kemem ke bi ya jatum ye gitum da awon an kese na roboto abana wala wo ko hian obi so ho there baby are ko akoto abana ho da to abada daw na so or the person na dama or da bla wo ji ahin no boso wudi how many days how many months 50 Ghana cedi oboso wudi how many days how many months even so more 1000 Ghana cedi mpa how many months 1000 Ghana cedi oboso if we are na create a problem at that time why akun no on wabaye minister for interior ninti or papa de kekedema go to aswase see aswase onu constituency abase me wensi wo onu no constituency onu wanka fa nkofo enfi bebi amaye troubles ho umi so no bo muntaka na no constituency onka fa nkofo ngo ba amaye troubles into wanka fa biara na ahwara what community nim ahwa what constituency man ahwa na what ho aba ebe na atwar na obokoro ebe kutukubo na oboko ebe sekantwetwe obokoro ma nyimpo bu. Okay, so no, according to investigations no omache nkofo 21 omususu say omu dimuntintiman pa na masa election violence ni na ebae nzeze no nkofo 21 no ye hwese omodo kwa akogina asemdibia ayese ababedi omo ade na nkofo 21 no omanka say MPB aka ho. Question be so in there, maybe and we be so well, maybe man. Okay. Question be so when no coffee 21. Whom I know where executive member in political parties. Whom I know where MPs. Oh, be an MP. Whom I know where party executives. No, be an party executive. So what are you telling us? I'm not me uncle Queen. I'm not all betchma. Yea. So what? But me uncle. I'm not all betchma. When I can the master of the bay. Ebia na your man for Nankasa na start your man Kasan Toko. Na enyese bia MPB na koye amanfo na amanfo na wo kra na de monko fo na wona na maka fa ho na bai
your party executives no come for them much obesi what don't buy. Oh, I said about what they are about to yakoya kwakotwaba yakoya no obi aka say me matese obi aka say be about me party and me feel say enye me de nti no me defend me party nti me defend how will defend me defend now so defend no na say gidi say near the issue. How will you defend your party in terms of acts assembly? How will you defend it? And you be an wakuma. Order for machos. Oh, obi o no obetimi de nano e de akasa calmly na say bibia to atwa but obi so ha order for machos na kuma so ha no oh say ati bibi no order for machos. Macho man bia no so ba won ba beto aba ana won dwenza madam is it open so jam say constituency bia ni ho a mo macho men dey so mo baby a wona kai oh can more than macho men order where school macho man where community where every constituency oh there be antisa but me say krobia macho men e was enya macho men asin macho men a edin say macho men say omo ye niema ensem fata na bibisa oba me pa che say krobia macho men e was so enwa okọ constituency e den a obehu nipa ba ko mienu mi ensa omo ye abodefo e no che say e bi omo ba so mba be ko party executives na wo ka so da mo nkofo no bo ano party executives na lan NDC fu na MPP fu ahwa na okay so the executives wo ka so da mo match fu wo do ho bo ano there say nkofo no wo ba ansu ye face mo nkofo ho anoma nkofo ho anoma na wo ba wo so do wo do mo de face wo it's a make a muntakana ona bo muntakana la on sini tade okay because akwaso asa o ye mo chendam okay so meyin we feel there and when we want pow sinimpaw no do we kejire do we kugo obi abaya modi bia wo ba won bole won na abaya modi ma bole ese obi ala abaya modi bia wo ba won bole ono bo kwam me ntanya ko raga na ka so nkofo di we gu kalem e do wo ko Capecoast metropolitan assembly wo de wo de nkofo no wo ba won so won take won nkofo won ma say we are not making provisions just in case says assembly bar me report na honorable muntaka waye na oye mguase manara no oye mguase ma government no because at the end of the day no our government our no dey boyin panu timi for the bon bad so president Muhammad kan cat was say ono na ben be bom modern say obia emani ni bedi see when we as a 2016 step towards 2016 what ebima ngure bi ebinum bru bi 2012 what ebima ngure bi e dey ayebu bi nti what we concentrate on 2020 nkotin say ebia from 20 is na bia omunya nche obi abata omo ya che omo no na bia mo ye 2020 2024 kola o mean there ewa they thought there America they thought there the previous government adult tete honan into no ma wash that for them 2016 BC 2012 BC yet to ababo nka che hinde abatu na tulu constituency bi anyiwa sado mentim wa sense wo yet to abo Ghana e bi sida but my ye case ni there enwo no lugbe yele sabatu ase yes constitution no yeru hom yele tase nti se kemem ke bi yele tase a ina odo ye twinye hu fi hu the member ye mom the mum gwadon na insan kaka do mo dama support them no so what are you expecting 2028 election obede maye no in place ye take na 2028 obede okay since maye ye dama na ye pre 2028 election or 2028 election obede odo no so ye kwana no inti ye nkafa mba na nka bi ni yaw osana mebe ye no mebe ne nda no awuna wa bana de se shara wa de awuna wukinya kuni ma wa ka che wonan abente de da do wanche won won prosecute na sa na government be da ma de no it's never too late to do the right inti MPP da wo ye na NDC fu wote che wona na NDC fu wote na wo ye nso so wan ka che won NDC fu wan so wote na wo ye nso wona no mo wo ka che won NDC falon kesa so won na woye honan no waka che won ana wukinya ayewa so wagon e hono kote no wa chechire mo nkofo ye
na adanuala mame hawo kunsin ne dia okobo no abrekmo nof ono so nwa okache wona omuchi obi on enipa kro na oye orchestrates animal nyina no omuchi okay na opokuna na ano na say before 2020 o chetu pay ono so po okache wona ho you see ana make the massive one pado but I was here cancel say an cancel and not say ye jane say sa say yere kan na ya cake se de mohuma mensimen kan po na kire yere kan ya kede ya nya bio fitin na dire ko yan kapre ba te de ya to aba wie monam abatodu yimpe pira monam abatodu yimpe wu okay nti ya manyi mo wa ba se no ko o ma se no ko na te wa kre be de ya bo ho ban basi yanfo bia ya tigana na IGP baka che hende IGP baka che nem o ma konma MP bialan on use pistol on fa nko electoral area abrade ni huni nche iya ya kanwasem ina nche wayen piti na pampe de embre yeta towa no abato lo nso masoje bialan nko abato grounds soje fo nko abato grounds o police for no oko inti ye inya wa ye woda ba ya wa pro wa announce edom dodo awewu na ho we people no nche ba ye hwere won announce fa to na embla si say ye dere ba ye election bia no police for wo ya ho ban and obiara onyim mo obo break oya electional law bylaws order one there elokwa won sapan nkutwa we member tai bia obache wo do atu fiade da mem na kire ya twede ya yanhye de ya batu ubodun 2028 na ya tse da mandama na ase na nyem wakafa bede nyimpa 20 de wewu nyimpa 18 na wota ase nyimpa 19 na no kisi that no kisi that madam no kisi that yey no kisi that until 2028 election bokol the same thing will happen no so bad no obeye but me nyimpa ntete no hu dampa nye ne gina de onye man nyanyan tsase da abato onye kutukobo abato we wadwe nkire onye okokobeti nti we de me ya mo by force de chinchina twai the most no onwi ni nti mo kwere makafa abane bi me da aka hu I mean how mo bende so constituency ni mumpo mo bana nda echi na so tena maja no na amia mo ma echi ho mumpo moko offended police station ko akoto abanpo na midirenyi abato kate no na me yadan to aba na me yadan mo to aba because I don't belong to the political party in power ntori we midire how because of one mayor MP and now one mayor assembly member for the community and for the area niti no do we immediately film composed by force no that by force all because support them party in one which is wrong keep you them not into the member ya the mayor to mayor should say there when you forum community engagement town hall meetings ebusia ahinso defunya asemi de yamba abato bredo na mapatakun intinafi embro wonyi abato beso wala sola ekoto wo buru won kuku won wa ya hwan wasam so je nda lambo ASORBA se ntimi nja ne sanso my goodness mami mayimpa no nti adore ka na ase yene problem magana ye wan ata yimpa na ka ye no abono rekoto no ontien ntase da ba mo koto no mo koto no da achi osumosi na mo koto mo nusuba ntedan ne ye tedan on for part owo atumase enti se mimu ne ye 1 and 1 me chema dwenche no chale papa le koto aba man ndi chale onyo because papa nusuba nte suba tem na mtiro na sebu na suba ta se be mu nua nche bere kedi papa nyi nusuba mo tin no awar hona ka de won ka che de nusuban motin oh meja on the TV do meja wasi yes no say yes that eno no waso kanu hu da wusu yimpa na wo so kwato abaman no so da man not okay yin ba de yin twaro emi no so akoto mpepe
na musum koto mpe nya na yin bia obandana na yitum yakwa ma to the stand there mutase asema krasa wo bentoro mo fedua mo de boti meanwhile impakura koto aba ma numponyim ni fie inyim be bi oti nti sa kama nkoten da nchadama dia wonda wakafa be ya no so wabaye no ho debate ayetena ho nchayentina ho osane kabim kabinalan amembuna yiribunu oya awo kabi musum kabi che wadwe musum nche maadwen oya dwen chekeke so ntire mancha political parties ebie ne nyin kwa nyimba nonsane nda no mafama nsu nko nonsane mba debi nchemu na party kote na yedina ma soja bana but jise yati kabim kabi na nti yati kabim kabi na sa politicians ahon na ya ka che hon dem wenjai de wakafa nkwafo matwese boano na omu hwedi ma mu omu nsika de nkwafo no woba da mu wada wo use no nkwafo no woba ahonso wonhia won nkwafo no anom na woba enti ma awon ka da nkwafo no woba no so kaka che the open other party there challenge nkwafo zaka matwese ntu so fo matwese ahonso woba tese ye hihye match ewo election grounds wo election violence ne de enti sister no kolo woman politicians na la na me mo ska maka for macho abana mo koto ko beti so mo fa ntoma twen na beti on fa nya hwemfo mo ko beti fa ntoma twen na beti na okokudu a wato ba wa so dem dey say you for which reason for which reason MP na de why ni dwen wa ko first one na wan ye adwuma wo constituency nim na nkoforo banala pen na wa ka for match say di ne chi de obiala ba ya ne bia won bere na ya de papa ncha nkofo ba ya wo de amaye adwuma say ya de papa ncha nkofo ba ya de amaye adwuma afa match say di wo chi de obi ba ya wo bia na just ASORBA we no as it's a matter of discipline and integrity because say me MP na me hwana na se me ba na me ya de papa so manfo no beto ama me hu nya se mekwa akofa matwofo se at the end of the day nkofo ne ba mo fa nhia o enwa na ono ne matwoma na se nipa ko na ye kwa akofa ne se ono momum bra na o meye troubles ewo election grounds ho no so no so you disciplined enough as or your mind papa me nya sure say me the misika brand say onya sa de na obeye so we know say it's a matter of yes say ESSUMAN na ye disciplined enough say ejuma ye de be hye ensa no ye beye na obi so de ne corruption assemble so obeka chen say onfa na asem nko no sister asema ma ka ban na ma ka da kamem ka binala ye practice na ye mpemfu sabu tafecha wunya baby jina na wa kana trada da masabiwa dama assembly incident yinya yentase nti ya mo wonfa mo nsamande Ghana constitution di another democracy no yet democracy na ase et democracy asa oni wa to abawe manyipa na iwewu how do you believe democracy? How do you understand democracy? Ntona election violence election violence the can wo achievement as is am say every year at the one as a minister abongwa tete ayo statistics na ayo hwehwe bu na ex democracy asa the madele nye sir it's democracy asa nye because democracy no oyo kabem kabi iye na famede mo sumye ma famede ye we yekọ abadi bio soja aban na ebekere ya no soja aban nta ye pinte mpo bu win win soja aban mo tin sir nti pinte gom awa survive abayo president and abayo minister and abi take over na ye kwenyim but whereby ya yete kokobeti anu na anu bedehia enen na bedehia nsa bedehia na ya to aba wo kokobeti ne de there should not be a election violence emom de sister it is say dem pe no che kamem ke volunteers ntiase che say emri beba wo say yen shada anti special school before obi a person ye president or person ye MP or person ye MC or person ye odi o man so penny bia no o say yen shada nye school special before sa nkofo no because I was say yen church wo mo ekwan o mbefa so a mbe di o man so like penny wo man so na be ya we nyina no eto ntwa because so na ASORBA ka no so ti kebiman kebi na se a we nyina wonye but when so I was saying she was school. Ensure that you know subject topic.
asama America ba meje bi si impempeda ye dwini de yan constitutional yo ikubi wo a aho na wo chechirem nyoni NCC you say NCC National Commission for Civic Education nye wo adwuma yen sir nye wo mandate in there wo chechere 1992 constitution wo chechere me kira manfo nye wo adwuma yen bia o adwuma no nti se wo ye adwuma na papa dambra constitution na kire na nche yinya enkoto aba na mbi nya dam fige mfanto de ato bo nkofa ewu debi ayamba debi na no ye I said the only time I remember say and now no the matter na here na mesisiale ekọ he public schools universities in onye polytechnic no polytechnic yo technical colleges even secondary school yalempa ho makomo ye ya ye election violence olokodo sir which is wrong na choye mguase nye today parliamentarians moa what wa be we mo kakana MP mo akafa about people they go my away what a shame. It's a shame indeed. Democracy yentase into day say papa numa on America no papa numa ye bongo na ye chekire until by the end of 2028 bukwa kwato aba party bi ampore nya campaign I was saying sha say ya party bi ampore nya campaign bisra beta party nya campaign center party nya campaign there am matic memke bi na ase me da aba na mokoto one or for my future sir. The person who is coming to lead me and they lead a country and they lead a constituency no and now so there all about share yene in abatom posodo no mpako no oye bia ami mejine dire obutu wa abaye ejuma na daide odamam on ye one two mokoko betini mo e madwen chene maka kire nti mu onye compose by force na ami mutu mo convince mu ne na machenchira so no nto mana mogban no sir it is some human na canon sasa mba bi na moko adeno de no ekoso de yetase de come mo 3 wa abato nyum de ele pedwuma da me bi na maame na bi na papa si nyima abana yekoto yeto aba e de pedwuma yete me bi na maame na papa sir nti se eka pedwuma me bi na maame na papa no nyawo maame na papa no oda sabita fete with na ginu nti nyono de be kwa katataw na ekutwa pepesi ni asho ho aka jiska de ugbe dala na aka so de gum anade utwa tikitiri mu wa ahwahwa na de sisi na to wankotin ato 10 yan sebe no wutirim wankotin boto 10 vote na de kugum na iwi asoko ni iwi ampako na apeduma na maame ne papa orbo wa na obe wode on twa na ye na namba oh it is yet as the man 2028 party bearing here campaign asunje na ye hwehwe na no na chomi no kuku buy lesson keke mo ye bu fumpo mo adopo me bu fu campaign there yet to about December yet to about December January February March April ya buy lesson buy ya so work oya sebo the maji hu na abato da oda ma adze ma na wada be na for bi na fe na ye nko left na right na mentase oda adze mana o sha de kam we gbe da chema ye hu ni bi denti ye hu popin de since 92 ya to aba ya to election de na ya to wona ona de ni na intumi ye wada intumi ye makono madam no osi which is wrong. Which is wrong? It's no kwani e me party. The margin na woda about one day. No. Monchema. Yo, ASORBA nso etimi a share na adwen wo insensema e koso election violence na ade nyina. Ne ASORBA ka na bedu mrebi na chese ye nya campaign mpo unkogina baabi nkoye campaign sanse so manfo ne tini omo ye na se a we nyina enkosisi se mete ase se ni we na sese me ya me nkwaje obi sika na me fa nkokọ se troubles e election grounds into no NCC mo mba modern na mo intensify training because I was o manfo ehu sa ne manebo we na nka by now cause yen sha say from now to 2028 and see a train to election no be ba ansana
ya shase say ye training from now no yen shase say ne be aba ebedru say time ne beso no enya fe na election trouble bia we nyina ye hu emra so say nkofo a ewuwu nkofo a ye prepare during election na we say enye matters of the past kra eni say ye titi bi kra ewo ye mu yo yen free election violence na yen call other matters we be say in other news in other news no ye call agriculture. One of the foundations of every nation say oman bia betu mpon a yen agriculture is very very important. Say mesori anopa na menye aduane di. Mesori anopa na say me pay aduane ato, me pay food products bi ato, me ho entrim is very very important. Say oman bi enni sa nema we anasa so oman ebi enni aduane a ahokyere na eba eno ahokyere no from penny bisi akola so ye nyina e kan ye emfa ho ennipa we ekom ade ya me 83 na mini ho but me ba ye ya no nsema amate stories amate ne nkofo akeka achem ne chese 83 kom no na no odin ye ankasa na mini ho bom de ba mete ye enti se ekom ehun susu aso atimi ama sa impact 83 ache but up to now nkofo da so kaya chese ekom ya de bia o se ye hwe ne tu ase efiri oman mu agriculture asema making yako Ghanaian Times I say rice farmers renew call for adequate investment in local production. Rice farmers Ghana your mind be a asase no asase bia odua bibia eyeye emfa woni ne obedi opo abanche no fasi wo mendua fasi wo beba na abo na aduane hyase enso no ekame ai say nnuane bebre na yekra efi amanfoforo so ne yede ba including rice mekura asesesi rice farmers ewo ho no omododo ebro na emetimi akan but afibia omudi ebro nso afibia yekra emu edeba omanwe mu emu ene enam a yekra ba omanwe mu no hu ebro ade nyina nso ye wopo eda ha yekra nam yekra mu emu mu na mpese yeka wasam asorba asemi wodwen ho sen ma me bedase eye ini nsama nafa baby makara hinyi da ode yadwene ho na yehwe no ho kwana ode mpeyifo hwe na wo pegem okay omani bia anyi ho a irutu omanom pona omani bia anyi ho a irutu omanom pona yamfa nyane ekwaye yamfa ntutufom ekwaye ode yamado yama yen ekwaye no do na ema ekwaye no ye pegem se epegya ekwaye no ma onu na omama yane daachi nyane kanko yehu de ampa Ghana yebokoye another community yenkoye because say yebokoye ya no fi in agriculture mami anapa enwaber enyubir yebedidi sir but there anapa ma so mungwal enwaber ma so mungwal embi ma so mungwal de onsi atwasi onsi kra da na pa ma so men shatal enwabe ma so men shatal ebi ma so men shatal onsi sir but edididi esi etumutai yebedi nti maame bi otananam na na ma otanam na nsamanya obo ode pemare edenala ebedi edenala ebedi nkotinza ino no ajo ode ye ma wo sekedeban every day no onu no wadwene si no rice farmers what says we to the man no more enye ye wasase bura asase no wagana ha abadne hu won ma hono bo sakeke na won famfa apafo no nkodo waye boache bi nidin waye boache bi nidin ina bo sana na odum ekwafo na politicians name akaji na okaji bo sa 500,000 wi a 500,000 Ghana cedi no kaji wi a no wa we mebien or the farmer political supporters when you change no the support na kase kwafo wonsem no wa fake document dem masabu to feche sikano kaji de ma ekwafo Ghana hiya yo Ghana hiya Ghana hiya ekwafo na wa yo honless tenten e dua manken e dua brade okay brade fo won tuado
eburo fo won to yodo eburo no ma ebeyan de ye de ye mo hu sika the seed ni ma mo ho ye wia the quantity of amount of seed na de ma ho no ye be de beje eburo ni bi na ye za akọ ye ntu sika bi ante de eburo no mo na ye za akọ onu po waje eburo kwato na different wode ma nkwa fofofo na kweyina la odo woda odo mo na eburo free no eburo free pa nsa nka bi odo koto na wode eburo no so por ba eburo no wode abata ma eburo di atwem mami Ghana na ye wona wa no kwani nyame mi Ghana na ye wona se nyankopa na onya bote ketekete mfa ma nyimpa de sen na yakopa nsere mo rokodi bia botwa abaya nche yin na yin tasase do o se ndem bi wa dwenwa ne ntase no etase onye ye na me odo be bi so a membre mpanyimfo politicians membre ma hankese kwafo no hwede ye wo community na wa bada okay ahono wodua mu bombla indua mu ekacho na kede ebi adacho oh sister jajajai indua ahono ndua mu esa asidari ye wo kodwuma indua mu da na so bande wo ntibu de se rice farmers wo no wo community no we yin 20 20 no we susu won wan de at least ayin ye kura with the 10,000 Ghana cedi what the but yin 10,000 Ghana cedi obi abiyan nta mo bi yem no ma eduru akacho na kam wa kan 30 we na ne che bele sopi dem sopi ntum fa nduam emo 1 acre mpo ntum fa nduam 1 acre nti odu be bia na he kwafo na nkasa so anya na egbo yan ho abor oya na egbo yan ho abor could you imagine there what the fertilizer bay fertilizer planting for food and jobs no what the fertilizer bay I want to work with you na you use fertilizer da na so akacho da ka the fertilizer go dem oh dear obeton na obende okoton me na obende okoton me ka se wole enfa fertilizer enfa ndua adibiada and mo ye yawo mi there agric extension officer na lanka sa wona ba community na odo so general no ka no kwa ne chew there ati ye ligi no ho renyi mfaso mfa ama anu provocator oje kokotan because I was on check say nipa ko no de pa ko ye agric extension officer bo oje kokotan Jogo kokotan nya wanye kwa yi aye kwa ba 40 pa binya 40 Ghana pa binya omo 50 pa omo 30 pa bi yes nde ebugo ma ho penfunu because we hu there ma wote be na one child me kwa afunu penfunu akotan wa ati skara sare ntunu so oboko goal di onko kona it's ahela na ye ho nti se ahona wudua mu wakaka wono ame dama na ame ayede bia makade nka no kwame nkroma e ka se me da paale ma moto etetiri kom mo so kwame nkroma moto but etetiri kom de na buwom ibi de ma papa ma mo fam bi papa mu na yes na me yefiri pa nti mo hunu mo okrodo ebre ye bre etetiri kom ye wo yitutu ni yedua ya nua nua otere baye bamboo nasi my goodness wow na abie ehuna before asana ibinya abie na wa abire oye green yes cut them shita na se demo ehwo no ono onalibia na agbo no ogocha bi tuwe no ma ebuma se na awo no hwan mo ye do off wow ni chima na ete sa adwene yebo adwene yawe etiba na kafa ne he da bembe no so na yene maame no mokote chima ntibe o 1 week okra no etiba no onye bi no da bra awo wasaha na wo fite chima no ba demo ogbefie o eburo what sope o ye awo boto eburo wo ba ebien ha ewo sika yin pento eburo wo ba ebien interpret eburo wo ba ebien na oda ko hwe nkofo be ye basa woto kra na so watokor ni bi so atokor no kire ebiara wodi nyama no ndam dan tira mada awo akotin nyimpa ko ni bi gyan ntumto eburo wo be basa debi na kuma otan ko fa akotin ko mo ma awo akotin bi gyan wana wacha na wabakuru daba wow 1983 mami common na enyi bida
oba Ghana no yempado oye Ghana ne ntam kase pa oye Ghana ne ntam kase pa na asem osi no nkofo wi no nkofo wo yere wodam afini mu no wampado wow yes because it's bani yi ho na dibani yi won so no ade biara himpo ne fi da oya omo man strength omo na hoodere kaka mu aye no kayepe ono so no de no kowu yes mese nkofo na ho nche hatobi wo ha wundi by force ni ekedi na insunya aso ayo insu wa hin wele kubwe pipe wa hin ibule mpuita insumba na iti rice farmers one normal way to na we call for government there on first commission oye but at the na ya government told the baby menyim adwene mum na menyim susua owo nkofo ho tirim okay nta me there ya your registration ya register farmers iwu wo ho nti obaba nde afini na amon ibibu ya ndwene de ho ina wote wo ya mfa na dam anaso po ya ndwene ho ina wote wo nti nde ya registration a next following year so ohim registration bi wana I was saying I'm registration for. In your I want to order done where I want it. Oh, okay. I registration in you there who extension officer now. I will tell you extension officer. Extension officer, need you by there. Uncle Quafon one do. And then boy. So in there, if you don't find me why. I did chow farmer for but soon so you would turn a cow. And the extension officer, open up at an office wa, need you my power, your mouth, I break a director, each and a cow, need more on your day. No problem, my yet Ghana. That is it. And the extension officer, oh, co farmer no walk, on Kibis a farmer here some, on Federal on Coon farmer ne blow, a jumoli ye, no for so be film baba. For you find it. Or should I know I cut an office? The central office and office go. And your office are near full. Office are near full. Mammy, more extension officer, me a farmer. But from a farmer. Me I you cry, make it a coconut tree, me find a coconut farm, 2 acres. Okay. Plantain, me can that 2 acres. Okay. That's what I see. I don't remember. When the last time extension officer I agree extension officer or visit him just visit keke or about there aja ejuma meyan who be so on person wow mami it's no I na de bia medi empanyimfa wodun de banon medi ho ye on yen mentase de we you panyin wasi the whole Capecoast Metropolitan Assembly. Awonye Agric extension officer. Yes, extension officer. Director for Agric. Okay. Nti agriculture and seminar awona. Assurance. Assurance. Nti office one more accountant. Okay. One more secretary. One more ahunu biala. Or the word mo wa. Ya one more assistant. Okay. The new one assistant to Boshechi. Nti abena no su kwande. Into munga de kwafuni na ye kwafuni nkasa emo hunu nchechire ibi nsi ibi nta onta nsipo ibu na obaya no che wodisika bi abada musika wontu manfa anye project sika no do ma ba ba ginate no wa gana de come on wa bosika nim nine manka the last time I drink a football nwa de e kwafuni na won bere ye be nchechire amahun e bro diereba ye be che onko no won foru fendu ebro adolba ye be che onko na adol be yeyi de be dwani na adaho na so obia mfa wow but enjoy ye fede dem na ncho de wo yem na dwuma ne yem amotae e wo be krom wo ye da no ye de miase amotae o se ne sanye dama kwanyinu enka no kona ofado di ye ekwadwuma na no no ye na nda so kra me change ne nti insu ntoda ma first oti enti yede no hunda man kaka ho
ina watching kwana ba for the bodo wa o ma ye ho nchiri ni pi da man kan ten but emi se unde e bana dem dem mpefo no wo ye dem ekwan woye nti se wola eye bia eye kwanya sabe to freche we kwadwuma na re ye no emfo wadwen tai agrekafo wo da ibiti wo echi pi mu ane wona mare sei nti no de esese wa abrabo na ehwe kwana ba fori de baye na cha ba de no efe wo de besa sika ba mfa mekwafo no mfa mo pe no nya pe kotin nti kaka boto nsema no da ko bo pe kaka boto nsema okay no afi yama eyeye ahia na ebodo ha ma ne da ma nti wa paafo no fa wono bra apaafo wono din fa wono bra woko haba no ma dakro wajahin nde bi wajahin okay na no nde ba so obodu ewie nti nde ba so obajahin sadako ye 10 cedi nde ba so oba 30 cedi anemboa na we book na da miska 30 nyira we kwei no wutua mo apaafo no won wi ahyehyɛ ye mo half wi a o ma de wuska nkai ndansa no bo do bai na akohwe na edwuma no wa ya na won ye ansa na etue da mo nye dem bia na so ye bo wie ye bo wie na kwei na na onye apaafo na aka hye ebe maami Gana ye mobile ye mobile but aya Gana fia na ye yes ye ka ho pa say aboy we come we say ofi ontumom that is it jeje rolling second we say ofrantuma aboy ba ka ofrantuma when if you ontumom na nipa ankasa ye no ankasa no bonsam sometimes bonsam na ye bompa ye kwa so ye ko bompa ye chiri baba egu le so na onfiri ba bia o ya ankasa ni ya ye hu ye hu now agriculture so they are very important. Very, very important. Abai onsha na onto ne nancy form. Na on ye eniema abema agriculture di mu wo ma we mu because Ghana no first na nke beka say the main economy say wo kan social studies na ade na ye economy no is based on agriculture. Inwa It say no obi a person got na office na agric extension officer and so person got na officer. And na yakoya na say ye buy. Yemfe no nkonkogu in other news sane medin kan aka no. Canada Japan aka sembi MPP flag bearer candidate a wo hwe nim say beto ababa no ababedi MPP amanyoko no so na 2028 odo omo akọ nkunimdie mu waka asembi. Na sasam no ubehu wo Oheneba newspaper eho na ubehu asam no say the church should be bold to take direction on who leads Ghana. Sawuba oman Ghana mu ha say ya ye wo Christians and ye wo Muslims ewe ayaba traditional religions and other religions account Judaism, Buddhism ne other zimzim na ekeka hu ni nyina. Nenso omo doso pa Christians omo fi ho na Muslims aba na omo maka nenso etoto so sa Christians ekuo bi a religious group na omo nso omo wo before edi omo anim na mehu se Ghana ha omanfo nipa nkrofo omo bu omo pa toso ne mahene nti ahemfo ene asofo no de omudi oman mu ntintiman pa sasofo kan asema woni ho abeka se unkonkoye na wakọ aso na sofo asho nkono se kwese na so wonye o maame wonye sesen who are you obeye nti mehu se pastors ne de ye buo mo pa ye mo very special respect bi if you want na just paying for aka no so etoto aso eno na Canada Japan ye ka se be yanka sorry no o kan sorry na just o kan asofo no omunfo omun nancy form na omun take decision on who leads Ghana nipa obi di Ghana nim as omanpani no as asofo no and decide ema omanfo no misanso nim service enwa omun no mo intermediaries between yen nyankopon and mpemfo aka intem nti second de Japan ebe ka se asofo no emfa decision emma yen no ASORBA assembly ye can say yo match wa medase this is the second time I mean third time Marty search wet nefi mpemfu bi no na no okay I remember 2015 na former regional minister honorable
acquaintance Tewia Kwansa. Okay. Yes, no MP for Mfanteman. He made the same statement. Okay. Bra Oshia oye Zion clergy. Wo oye Agri Memorial Zion Senior School. No one program bia. But on the no kade they should the priest another reverend ministers they should involve themselves in politics. Okay. Now I'm the honorable Suwa Fandam. Do you know the reason why I prepare Fandam? Simply because the truth no kwala all the of you politicians will know oba the mono kwa number. Okay. The mono kwa number and young can of kwama where sister Americana ma case libio me mete but amongst us with me politician bi anyo ka no kwal politician bi anyo ka no kwal. Wow. Akoshisam ena tono yanko da kobo inyi ban na faji wudin dabna wo hwehwe. Okay. Ghana ha manyan dab minyin baby politics awoyen. Okay. But Ghana ha politics dey e kan kwache politician on pie kan kwano fache politician na papa adali ye eboba ka ojan manko abomusu ha wan okay da krama so nche abomusu kra da me menye vision da mpre MP na ma aka dem funds ma ba campaign ma ba house to house na ma ba na do wo fie ma ba na me wo kasa papa in fact was making you the minimum obaya nche contest manko abomusu ye ena me kaka che politician there contest no koma monko no onya no obulus ha onye onya fanya da na ne bayumpo onye we twaba modinum onye obaya aka na mum kacha no ba ewie Messi ewie na ewie matimala kape ewie na ewie ehwo no bodo kotoko amuska. Wow. Politicians wonsu manyen Ghana ha politicians ya wonsu manyen ona bo ewie nanche yanka no kwama yan ho yanka no kwama yan ho if not politics on truth politics ayen Ghana ha into Dr. Mahmoud Bawumia you be a contest. Okay. Didn't know kaza no kola one plenty atase e ka no kwa na one pe and the politician na long say ojo no imira no kwa nyini mu nto maka bi ntrawo ma wo magini ndi. Okay. Nto obi ta kwhwe se wa kan nsam do badaba nsam do krokro na no ohunu bi don timi lempo obaka kire wo ono ma ono bo Canada kompra kwa Japan ka de so ye ya ncha sofo omomrem wombre mebi go san ye kura no Bible no baka se nda kire wala ebu rampa asam na wa no odo nti bi no kwara kakra da eje kwe simply because politicians akwohwi sam no doso takwese batakaria doso sister na nchen ebokwa aboto nti yan kwa aboto o sister mama ka fa se mimba yati ga na heya na Dr. Mahmoud Bawumia o kakara yi levi ye abaso no kodo onya kapada yi levi ya MP amanyeku former president not Danko Akufo-Addo no karifia wala you ye wie wo silencing vice president no one friend meeting bia otwado to vice president unless the invitation na the table do ansa no oboko bia wako the president be inviting for a cabinet meeting no let's Ghana ayeti na choy na what wa be wie mana a vice president all pachaw former vice president all Ghana for chado on for bonita abobon why on fanchan ni yentika na finance minister na la party members were MPs 88 were concord there masa you have me mono do papa was san
na the party mo wants to party mo no president no Moses no ye aba no kono wo no kwari ni wono mu akohwe sam no nkote wonda dankwafo ye adanse mi ametempo na mese papa no ose papa no akere papa no akere masam kire wo inti bohwe politicians one lifespan politicians obu wie no na hone wie yin sheda nyefe because one kan okwa na nkire electric na wato aba no akohwe sam nkote ada wontumi po le baye no wo donkofo wa akoma na wodidi wodidi agwe wo donkofo wa akoma na wodidi agwe na mo oye bufu ye yawo me kwai de bo hwe na asema okan na wunnie bi oto nche papi asema na wakan beta musima ha wo be yeye papa so wakan ewa dada no musima me wo ko bi oye wa ko bi oye ba ye papi ba ye sisi amino ya we onse da aba magic no le baye ma awo sabute fetch inkita certificate biala akaye dum immigration boy aba magic no le baye magic ko ije that is it it's in na be akuchi sam no kote wunta hafa masha unfa hamla mo edam kote yey YouTube see as yet Tigana hala 2025 esase abani be YouTube see as MC mo YouTube see ente ente mati bebre enya MC fo nkwa bebre kwa mimle mo ti bele bi dem bi nkomo wo pepese wa be ye be ko MP mo task force na government what woman wo quick segelem say no task force full kisia una ka fight ye ko yenyim as a government. As a people of nation, was a pastors ne clergy no. Omodo omanu tum bi say ba no. Na ondi oman so. No so na the baby na dem pastor fu yampo o mu dwon line. O say no budu baby na ho so po mu so na wodi bampo da kwa akra. E ho po ibinum so na wodi bampo. Na tele tu kwa akra na ti se yin ampo politician tampo mo ha ma ho be na po yin. Efie bia mense wo ho. Oh. Menwe yan hwan. Efie bia mense wo. Wo benya sankrofo no ho. Montwiwo batibu de ono oye yaw de o ma na ye cheche no de bokoyima de nche bebe ye duidi o ma ga na ye duidi na nche ye koyenyim o ye di ma hen kaka akra e bo hwen na ebi de bonwen o da bobom mo kire ye kira ye sanan ye besa ye kira o be bande e besa bokoyenyim no ni ntumi too late but Ghana hin problem anya ncha bade no yefe hwe o man panyin hwe no mo wutu adan ne yete was a green waters into task force for what so now mo okay ya na ukugu nsuno do da mo kofo ndidi unche onka obosom nsoka wo ko ha unfa fuel unfa ngu kalem sister eba na kawo no sen na madi nti dem nya aba na ye ni wie ya the one that awalan kasasi you are part of the government we are member or party them we say twa mo illegal mine bai yakwa na ya bai mami yakwa na ya bai Ghana oye yo en mo ma o baby super chi o jayo ho kasa na ebo na watu committee ubatu committee no dey adults ade obatu committee sisia obatu committee sisia ma am be just sitting allowance na maybe mun kabi oya so Ghana we dey bibia committee this ya ante say okra bi a scratch obi na ho e beti committee e dey akohwehwem mi nti a okra no scratch ni kwa kondan ho meanwhile and no be taking these months sitting allowance meanwhile report na bawia no wa mamu no that's been twira yente ho hwe wonte ho hwe eno kra na medwe ho amenti ase no wonte ho hwe o oba be ka say oh okay yekoye investigation say ne ba akwa we na ne ho ebon asem nti ono na o say ye twe na so full stop nine yewie
asa ana olo wo twira so nan yewi onko be bia bio se nipa cross se omo ye ne den se omo born the car so omo asa finished it is finished obi so nanum nan yewi it is finished committee no eduma ye wo ye wi a ye wo born to dustbin committee na eduma wo ye ye mi se wa Ghana ha de committee sa hen no what so ya yewi fundings wo ye asadi wo oye recommendations are na owurala omoye ne nanse ya mpo owurala omoye nanse gidi ya kwa akwachi grofo we ya wotre zan ise asem ne yehu ne ti yehu ne nan yehu ne mfimfim se ko hen se ko si san obi program oye se koye den se koye den yehu ba bi omo de asem na kwa kowie nche ana maka che de politicians wana yantu so da bi na eden a o se asofu no omoji divine intervention to omko na nkopon omko bompa ya na nkopon say okay akwawe no you correct mo man enye yi na say eno so na ebi mo so afa ho efa bronya ho de wi akokọ echi na o se say minim nyankopon o nipa ba akopon o nipa ba akopon say nyankopon ba akọ oni left hand man no ni right hand man no aba kan we na echi na so be ka we na so be ka we e mo so mo man nsem na emu na ho na mo kan nsem na ya jimodi yesrebo. In other news, if you catch out there, Asofuku ya no obesha nkom da in no win election. And ben boss no will lose. And no na TV na wo bisa say and then Nyankopon na ka asem we ya na never ni say. Nyankopon so na adwe. It's ibu na asem na be asem so that so fi ya la obeka de pepe you no win. Pepe lose. Nyankopon say yet na mo sofo a odzimu papa mo be respect ka che John Dramani Mahama on your president bio na sasa now where is he now bon Nyankopon so otimi sana adwen afa na makai on say Bible no mo ka say or suma jata mana ba wi nkrofo bi owie na osesa na adwen story no ho men kai but owie na osesa na adwen and like odo mo bone che madam possible ono yes oye possible nyame oye naja ohwe akomam sa na oto tafre be mu no mu na ohwe wonde ye mabisa eba fani owia wakare demi noti na nyonu nye de obakra awo memamba yimpa ni bio ni wi ababa yimpa asem sebe madam wait mama wait the president wie mama ni president bio that means today enkom saka kraka nti the monk of the so fi o said the monk me na all be minister for roads and highways kadi obaka che kala question nsi bio me wa no kala question bia so o driver colors another or somebody's colors no be no that question other now suki dem so fi mo obaka obeye road minister pe obesha nkom na yinya kala question bio obia over speed bio nko obia nyo overtake yey damo no ntisanete na ye twaso a na ye call GJA Ghana Journalists Association na omu demand answers on Ahmed Suale's case we ubehu no the custodian ono this asemi ebetuja ene na Ahmed Suale nsensem no akoye nsempi since 2019 up till now I think somewhere April or so na ombeka say omache suspects on the case on the matter matching. I feel NYA da sorry ya Attorney General say munjai no manunko na mon discontinue asem case na just say omutwa so omunya omon nanso aso na no odwen ho a wonte ase no na GJA mpan force there bi asem we there yente ase momra na momekire mu monsa mra biem no emanunko. Violence against journalists in Ghana has say since January up till now more than 15 cases and yate
ewo Ghana hanko a ni nyina no utwesia enkosi hwe utwesia untimi hu se ye hyeda che asomasi we ye chiwe na ye prosecute ne ye ma no say how many years in prison ye man say oman no kosen ASORBA odwin say press freedom ewo Ghana ha say no esipi ananso say o say aban ne nhyada mfa journalist won ho ka adwama na ho ka adwamu ma me maka no kwa na akyerew abraba sisi ayarbon aye bra yesusu na yete de nyane mpaifa wodin wo kansa mi o say each one for himself God for us all se wora nkasa ampire wala wasomya amon ho na edwonyo tubi do de ibi na obobo woza no atopotetu yes atopotetu se hin no be me so ya da etu ne kan na wenwu na otasa ncho no no butu wakere the most but onyu wona no reka na asema asem no si na ba 2019 asem si wabbo abente what suspect wabbo nkofun wedin sekana abente ko offended I want to watch a mask what a motor do wash a mask na di I witness kind there demi no matini nala okay see that yet Ghana ama payment twe bia ka television no waka the most in the picture na wunkun the following day the following week the following month we kuna one over suspect one watch it sister Ghana na ewo no Ghana na ewo Ghana na ewo nti wala nkasa as a journalist sambo nkoko bat na adum to wo DJ president wo chairman wo secretary do assembly wo kwaman yes union you can be a member but protect your own self wala bo wala ho bat yes anu here because ame nsantwe dwuma na amre ye no de bia makade edwuma na nkasa mbra da ho enti nyima mbra na ode da atwe asensan na atoba bibi ma santansa na bibi ma batra mbere bokwadi na asampra ko na re kanalan wala papa bese na atwe ho efi bo no ho dadaw ansana etum na akowonyu tisi ayembre de na ye na namba oje ho undi bibiara uhia oye reporti the report of the bobed wore bana wasena gihin na kwa bi wana no so come and question that nchame mu hwefi president when there as at now so 2019 the 2025 how many years now almost 7 years it's almost 7 years yam pe fan bi future bi the neba no atase no yemfa hweba ASORBA fund no da bi omoyo mahama ne de sojani a yakun wo dencha boase o sehemfan up to now fund no yehu ne omde ayo mami fund no be yasen da no report him pan wasana bebi wa ne de yize chiri ayende that's the question but him say una abofo da weje one orishan abofo na weje no hono na orishan oni ye do hia but that's what it say read the fan na so bende abanzi bi botum e de hwa abofran ibisu won chana no so oba na nso eja no so apatino e de hwa na ono boboa because the report na adam adecha adam no wan ye na mbasa okọ forever ye hu ne bio atase the work e chiri no hia the work e chiri na e bo ho ban na ye bo ho ban na ye bo ho ban da ahina la ye te wona ngasa ye na lan ye ko papa ye nwumpo pese fo gino ho obohwe han mo papa ho pese fo wakatra wona quarters wakatra wona bia ba na wakanyi wada ye na ho fanyan twa anepa bia ehwe Coastaltv obohala peda ma nti wo da ye na o fanyan no obaka kire abia anyi ho meanwhile ada wo ye da mad na order to protect won won ye da papa nkabo wa ba no sister eye papa nche papa nkabo wa ba no ahomasuli onye tiger eye no yin ye djuma ni nyina mfa nko mfa mre ya da bakata se bribe and corruption and bribe yara judges
Wayema, the main ba out in the land. Not the messenger assassin. Nusun Sanda, no bohemia be me truma. Uduwe. Nti bibi se won de so nya bandama na dama no kwa na ye hwehwe wona no nka ozo politician onka politician me perfect ade no din senso mu na wa kro bayan onye na no onye sika nye but wa kan do kodo do baye abad no ye yaw abad no ye yaw why you there to about as member of parliament about 4 good years. 4 good years. If for 2 years I have 3 years I have we 40 years na woman aka 3 months me about to about e buduru whether by astrotef as MP e buduru whether by astrotef baby a community with agwo kaka so e be say that this type one they sue one kon so should I call you as a truthful person? No. No, and you prefer that the matter to be here. Now, so because of all political power, in Yanti, now confide you withdraw or by a bay, either obey the people will be seeing that this step community. No, since as you are speaking, community no mumba, to maybe end the agro. I be CP-less. How? I have a bay astrate. How? Yes, I had to about me the one. On some trying 3 months to election was about yes, I fear another skirmishes. Yes, I fear 11 months in the woman. Yemi said 11 months no. As to take no colobayan. Was an accord the Baba Kumpo, Dakoto, Babanu Guanodu. Where you will baby there. Oh, Master of the Baba Krum Nabakam. Another than the club is soon Abayana. How? Net one it honorable. Now so all the say in city pick a channel about the margin to be here we are in Chabakacho then the wooden. In Chono Bayakawa Mohun Polon Fro. The one about catching on to me yet. A circle to come. A circle to come. A winning team, you plans a wire. You mean investors or don't want to buy. What can do? Messi yet to keep Cosala and our Ibu Sama. Yamma, Korma, Yami on yin Nadom, ma this year, Uncle Winning 2026. Ibu Sama Bocolo. See, I launched Capeco 8 years development plan. Or Capeco, very good. You launch how many months you could be? Almost 2 months. But that's it. I tell you that so before. Say a process. Even Pragia for one what do you call this? Regression can crap with them a Pragiapo. Up to date implementation year, man. Now, Messi, Uncle 2026, but some about 20 but no more bocolo. Wow. I say, Omodomano Kankeke, and a young conference, a young forum, young way, young meeting, I can say, but I'm America there. We feel there. Wakano kwana awenjinzi into woods akushi but him will be made him because you catch on now I came to me yet change our child oh ya benini ya oh ini oh ya masai ini the chai ya yala na ya mami maena yampron kwana ASORBA ye kase ya na galamse asem ya wo boss ye na me pese ye ko hansa na ye sore fiako na hwediem reporter ababonten no naimos ejumeko ananka e wo se omunhye no omuntu galamse ase o makwa chiche ukofo asizi eniema hodo ebe machines excavators including pestles etuo ekeka ho sika hodo ni mobile phones ahodo na ye do mo call police for say police for mo hwa na mo nje na mo ntwe o maso a o mafo no sorry o mo si hey eno na MP fo bi nso krampo o mo ho abon asem mu asotifi north MP owusuado ne ho bon asem mu bi ona o san so abo asotifi south MP ni din so no so ne ho bon asem mu bi ASORBA galamse na ye pese ye tu ase no na say politicians even kromafo no mpo
yes animal how are we going to eradicate galamsey forever and ever if we keep doing this? Mami, problem I yet to win. Problem I yet to win. Oh no, on a mechanical assembly be saying there. More obey yo, I know yo, Casimpo in the Ahenan Casara. I don't know what it's a fire who know. I can moment now. Yes, son, Sabu to fetch a common some more bande. Da, a man pain and painful, whoop it away and pull, not at the one whoop it away. I can't let him for the now you've been munim, I do know when it's him. Minim, I do know when it's him. I die ye what's say of the whole night it's a brain. Into saying, that you wouldn't dump pa while a catcher in tabard no day. Oh, damn nothing. Oh, no, yen jay, into Ebenard ye jay, Ebenard between that shed the Madia name. So, but a day. Yin here mwa the mother of the bob way. Okay, now how one chain or corner your father. Now you find yet the maddy among for the mohon fire on farm. Near Tatia. You watch your corner for dance on a bed of maddy. Sir, the man hadn't. You were who corner would to go to a gun had a dad. Into or fee him by Monday. Why would the moon pull? Or Tasha would know. Hey, one more near the between from Galamsey. Ah, my in debt. Mr. the Monk from where the margin, eh? De Biamaka on Yam Pama, Mumfamanka, but the man Diana way no bahantum the ma on Tina Wankasa, Obakada. Cocoa, one Magdanisika. Cocoa Sida according to history, Chade. Fernanda Paul, is it? Fernanda Paul, Cameroon. Tatakwasi, Quabre or the Cocoa Naba or the Fufa, it's the Banua Mina to Niyam. Them not because of Cocoa Yabagana. Now, we could do Cocoa no more with it. Wahata, Wababa, when Jinduya, Wahetebi, when Jinduya, Wahetebi, when Jinduya, Manda Cocoa would have ya. Ache sekena to cocoa cocoa waso etu twegu da galamsenti twetwa cocoa ne yegu galamse obi ayin tumi ohwe nyame tse wo orehwe ni na asase do nyame otse wo ohwe yin na wasase do na me ASORBA baby cry ha me mpo ye the fact say nkrofo omutu galamse they are armed. Omo wo pistols ehhehwe omo wo etuo hwe omo ho na che say omo nya ba wasase ne so say omo ba be galamse a wonni hu kwan mpo so obeka say no because ono etuo hwe no ho etuo ho na de man hwan na de man no na me ka se be choda ono yen ada ami de bia mesime yen no pefu me wo problem no yen me wo problem no yen da ahwara dem MPs na so called DCs MCs na ahwara na wo bodam nkofo no pai na nchoe da ne ye agi impeyinfa hwehwem da onye nti wo che nkwa na eba foda ibutu no yentu nsu no oba se nsu no wa se nsu a menda ba bi po hunye nsu no nti na mo kwafofo wo ha ye hwede ye baye na sekasha habano 2 o'clock you to gram say na atopis ra shon wa adwin be na wo tirim de person shon ibi ogbo be de bo de tulekun nyame onte so wono hwa nyala awu me bi dinti awu me bi dinti adom dudu ni na ayambre ina yewu nyame ote so wono hwa nyina na se wo ba asase du na nyame wo ben olo gold nkoti ni bidi menjeje be mi anka ho manum su bi anka ho so gold memen na ncha wala wugina bi wahin ncha woton wa acha go se wo minu gold wo to wuye mala o de bi so ba fo ko wo so wuye gold wo ka papa wuye na pako so wuye gold wuye na nso odai how dey yet no minum na ye ho da o ma fo na kasa na de na ha o mo ayale yet no minum na ye ho now then mo share documentary bi
na abaye one of me philosophies a wabaka ma babo mu the yes also wo ba asase de bi no so mu ebi no ogwa echo school ibi no otetew if you school be na peduma ye ni bi na omu edwuma eye ni na nechi mfa nkomfa mrempo iwa ibi na obuso mu oduwa kwesi so adibia na asase de bia it's not by you alone it's by somebody into that person now it depend upon him or her them somebody no mpakoro so fra wo so somebody into them ma wo bi hia bi ne mbo ibi so ohia wo so wo mboa into yare ya za na sabita fete ya adwene ya hwa ya akwankyira kakra dama nsem ya we si MP ma tere MP kura na okwa agbochi no ni hampo na asem ni se ba oboni din MP not de no boni din say ono see yen release nkofo na illegal mining galamsey nti ya che wo mo no yen release wo mo na omo a yakwache wo mo wo site wo no so yen je wo mo nko atra GP wo ye hwehwe yi je hwehwe mo yan ka bio na yi je hwehwe no mo wo ye hwehwe mo bi siru ya ba fa na ma na wo bi se ba fa na ma I don't know, I speak of parliament and so we because who MP a wo bon galamsey nsensem na ye be show na wa ebe wa adwum say bia speaker ba because okay ye nja wo no and the ne che dam na oye dam na wo ye o san na mo de nyina no yim de okom be shebe gom na the police bo be shebe go one pin police in chen or parliament wo and speaker so onye o so one pin jano no kofa ba wara kofa ba show we Ghana o be show Ghana wo ko parliament wo ka one chen and ehun bi dan tibida say wa kanti ye hwe ayo say wa kanti ye hwe na ASORBA not ora o so adon so aba be ka say asem no na ntesa ne mum na okọ ne baby na o te say oye ne bi esi na ja ono so kwa na okọ restore calm okọ make sure say o man for no tempest rising no omo bedru omo na say o mejai ayo na cars omo say no police station ho no ayo timemufuna lo timemufuna ya kila ma hono de illegal mine over the step hono omo ankasa we you problem won kwado just say 9 months boss ne nkofo no omo abro edu san e was say escort 9 months ne nkofo no na efiri ho esa de anka edom no ne omo de be yo omo no yo ina ni eto omo im ha o coming kwa na enkonko ka obi report medical report say nkofo aye wo omo from now 2025 year me no kasai enko ye 5 years to come 10 years to come deformities are ebenya organ ha say no people with disabilities are ye be wo omo organ ha say no enye ebini ne be ncho ado onya banama WHO fo who na what hwidie ye illegal mine mercury lead ne heavy metals omo di polythene so na de what ho wonu nso wudidi nkontomre just some months ago you see heavy metals are found in it nti omo amakwanpo me export anko amafro so won say nkofo omo amafro so no so omo ba omo ho ban nti omo be make sure say aduane na wo de bebo omo cross no omo be hwehwe mo say aduane na eye ana say enye ansa na wo de akọ omo cross so they say no omo say emfa nkontomre mba ho biem because ukontomre no metals wo ebe ha omo dwen omo ho ebe ha omo nti emfa ukontomre emba nti kontomre no me san de abagana obekọ makwala market kotokraba ne ekeka nka ho apakoto sa kontomre na edi moy atete moy ya wo mi de kontomre unwe no mpano na bi nti nyen kontomre wo mpano nti kontomre wo kotokraba ma yen wa bi ofi mpano ofi galamsey site wo ba if you should never if you should sorry so yen sane Coastaltv editors from here ye betina ha ye share adwin ewo important national issues local issues ye bet share adwin ewo ho it's up to you and I wa utie me ne me ameka no say bibi wo ho na say etochima ye betina sino no na anko haye because omani eye dia
ehu se manka obi anka won so anka na wotena ho ye honhon